Inner Lok Sabha Mikhalda Independent Mirep Oiriba Miyamna Kaiku Haina Kangnaba RK Somendro ki Mikhal Gamari Lenana Firal Chikatpagi Thoram Pangthokre. NEIDP ki Mirep RK Anand ki Firal Chikatpagi Thoram Pangthokre. National Political Parties Singkaram Chauba Party Ngaktani Haina NEIDP ki CWC ki President Naringmam Samarjit da Phongthokre. राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी RJSP की मिरेप सेंजम नंदेश्वर की खोयाथोंग पोलिम लेकाई दलेबे युमदा हिरम कुनमाथो यावबा पार्टी की मैनिफेस्टो फोंख्रे अमसों महाराज बुद्धचंद्र की मतम फावबद लेखिबा मणिपुर की पाक चावबा स्क्वायर माइल लिसिंग निपान चात्रुक यांखई असि लेंगदना लेननबा PIL अमा थारगनी हाइना कबो वैली मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट न हाइरी Mayam Bukurumzari. Adom Yangbiribus Impact News ni, I Kangan Mumtino Henby, Hausupunja Sipaubugi Maroi Pausing, Miam the Pizari. Inner Lok Sabha Mikhalda Independent Mirep, Oiriba, Miamna, Kaiku Haina Kangnaba, RK Somerendrogi, Mikhal Gamari Lenana, Firal Chinkatpagi Thoram Pangthokre. Kanagumba Political Party Amatana, Lemzaningai, Oidaba Politics Tongduna, Miam the Lana Santona Bahonagum Si Haina Kaikuna Fondokre. Thangweiban Vaishnam Lekai the Labor Mirep Asigiyum, the Pangtokiba Thorum, Aduga Mari Lenana, Thangweiban Tau Grounda, Miam Hupna Tinba, Mipam Amasu Pangtoki. Piral Chinkatpagi Thorum Aduda Kaikuna Fondokiba, the Mahagasi BJP Nathadorakpa, Mirep Nihaina, Congress ki MLA Amana Fondokiba Wafam, Libak Tibani Haiki. Mahanamaka Taraduna, Aranba Propaganda Kaya Santoktuna, Miambu Lana Lamzing Lurabasu, Miamna Achumba Kanglakpa Matamda, Achumbagidamak Chauna Leblakani. Miam Gimihut Oige Harabadi, Miamna Yanana Bachatlu, Nupathokna Lemna Vot Komnasi, Amaga Hunaduna, Ngang Sakna Banatungda Kanaba Kari Supuraklot. Mikhal Mai Pakpa Paktaba Habududi, Miamna Pirep Lohansi, Oi the Padaba Kayana Miambu Kadonung the Nam Tabangam Loy Haina, Mahagna Funduki. Congress Party, I'm saying it once again, please don't spread such rumors about me. I see how we can do Hangi Hajadavani, Hanek to Viriba cover, Yauri Bangasi, Smana Nangi was a Yam Pasdo point of Vigano, Yam Lim in both Kumnazi of Durigi, Osmana Hajinaga, Pakan, both Kumna Tonrisi, Noise Noya Pamato, Noisa Panabato, Public Yana Salo, even any parties and Hagi, even BJP, public Yana Salo. Kana de mi amagi hundang ang naroise so bodi lebak sikan nabo sangmin na se ai independent tholi ai jo hona se ke me jo hona biuka po boji public chat tausno duga sugum propaganda tawna politics taw to ji matam hele adu matam gi juk to matam loi krabani adu 1942 gi wari ni hojik anau juk la bani propaganda torga vote ka bi wakhan to si lebak seba tawsi public mang unar ga seba to biu bang phanaba to biu lebak se phanaba kan biu mi khullag wanga mo thabak to birano. National Political Parties Sing Karam Chauba Party Ngaktani, BJP Amadi Congress, Senyak Amatagi Mamai Anini Haina NEIDP ki Central Working Committee ki President, Naringmam Samarjit na Phongtokre. Ishagi Iramdam Isha Nangakcha Gadabani, Loktak ki Maramda Rahul Gandhi na Kup na Khangloi. Ukrugli Maramda Narendra Modi na Khangloi, Iramdam da Ladiba issue sing Lamdam Asigi Miyoi Sing Khakta na Khangani. Issue sing Asi Loishin Badu Lamdam Asigi Miyoi Khakta na Loishin Gadabani Haina Su Samarjit na Phongtokre. Wafamasi Party Asigi Inner Manipur Parliamentary Constituency ki Mirep Oiriba, RK Anand ki Mikhal Gidamak Party ki Firal Chinkatpagi Thoramga Mari Lenana, Pangthokpa Miyam ki Miphamda Phongtokhibani. Kwakaitel Akham Lekai da Pangthokiba Thoramadu da Samarjit na hai, Democracy Chetpe Leibak ama oina Political Party ama Leiba Haibasi Yamna Mathautai, Masida Independent Mirep ni Haiduna Thoglakliba Asi Laibak Thibani. Lengak Sema Matamda, Mamal Lauraga, Yon Gadori Braha na Susamarjit na Phongtoki. I will soon Toiba Toga, Sanam Tumbo, I see me the Amatamures. Aduna, I put say, voting right, Hamatanda, I Salakari, and built of you. Aduna, I is sovereign right, nothing totally, nothing totally help to know the lady. I was having one of the very power. Adu sovereign haridi ai thawai puk tawiya theo ai nu leiba biul sije puk tawiya theo adu taridi ai mirul adu ai thawai no madu rupa chama ga rupa lising ga sinaki ra madu sinaki mo ga poi malam magna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯆꯍꯤ ꯆꯍꯨꯝ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥ ꯌꯧꯕ ꯄꯦꯠꯄꯗ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯅ ꯌꯨꯔꯦꯅꯤꯌꯝ ꯐꯪꯗꯣꯔꯦ ꯁꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟꯁꯨ ꯕꯥꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯥꯏꯌꯦꯟ ꯅꯥꯌꯦꯟꯅꯗꯅ MLC ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯗꯕꯗꯣ NEIDPꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ तरातरेट सुबह लोकसभा इलेक्शन असिगा मरी लेनना राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी RJSP की हिरम कुनमाथो याबो मैनिफेस्टो फोंख्रे मैनिफेस्टो फोंबगी थोरमदु खोयाथोंग पोलेम लेकाय दलेबा पार्टी असिगी स्टेट प्रेसिडेंट सु ओरिबा तरातरेट सुबह लोकसभा इलेक्शन की इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा कैंडिडेट सु ओरिबा सेंजम नंदेश्वर की युमदा पांगथोखिबने ngasi थोरमदु गा मरी लेनना सेंजम नंदेश्वर ना हाई पार्टी असिगी ngasi फोंगलिबा मैनिफेस्टो असदा हौजिक मणिपुर दा थोकपा यामना मरु ओइबा इश्यू कयागी वारोइसिल पुरकपगी वाफम यावरी मरुइना सिटीजन सेव अमेंडमेंट बिल ILP अफसफा बॉर्डर इश्यू की वाथोक सिंग यावरी मसिगी थबक फंगद्रिबा नहा सिंगदा मसागी महिगा चानबा मोंगदा थाथागी अलाउंस पीबगा लोइनना थबक पीबा महिरोइ सिंगदा स्टाइपेंड पीदुना महि तमहनबा वाफम सु यावरी मसिगी मथक्ता यामना मरु ओइना लमदम असिगी लेता लाइरबगी वाथोक असि लोइशनबा होनबगा लोइनना लौमी सिंगी याइफनबा तोंगान तोंगानबा थौरांग कया यावरी हाइरी अखोइगी मैनिफेस्टोदा इरिबसि मसिना अखोइगी हंतक लांथेंनगदरिबा पार्टी मयामसिगी मनुंगदा अखोइगी पार्टीसिना करिगुंबा मयामना नुंसीबिदुना अखोइगी हंतक मिखनसिदा अखोइजे थागतपिराबदि हाइरिबा इजरिबा मयामजे अखोइ मसि ngамगनि हाइजुना तसिनमुक मयामजे इशू मयाम अखोइना हाइजरिबसिदा इजरिबा मयामजे ngамगनि खल्लग 100% ngамगनि खंदना मसिदा अखोइना फोंजरबनि मणिपुर मतिक चाबा लुचिंगबा लेरमदबना मियामना तंगदु लेताना हिंगबा ngamlamdabani adubu BJP na luchingba lengak lakpadagi ngasi di tangdu leitana hingba ngamle haina chief minister N Biren na Congress party da nakoina na chaikhre wafam sing ngasi BJP lamsang mandal na sinduna lamdeng khunau da pangthokiba BJP gi nongmagi oiba political conference ta saru yaraduna chief minister na phongtokhibani BJP की इनर कैंडिडेट डॉक्टर RK रंजन की इलेक्शन कैंपेन की सरुकमा ओइना पांगथोखिबा थोरमदुदा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा स्टेट असदा BJP ने लुचिंगबा लेंगाक लाकपदगी गो टू हिल्स मिशन हौदोक्तुना कांग्रेस लेंगाक ना चिंगमसुंग तम अनिगी मरक्ता मचोय मचोय ताहलंबा मरियदु अमुहना चेसलनबा ngamle हाइना फोंदोखे लोइनना लेंगाक असना थबक फंगदबा नाहारोल कया स्टार्टअप की मखादा लुपा करोड़ अमा लोन पीबदा लुपा लाख कुंट्रा ग्रांट ओइना पीदुना ngasi di miyoy kaya masana masabu thabak pizabata natana atopa miyoy kaya da thabak piba ngamhalle amadi chahi kya lekhom leinang na chatpa yaramdaba ziri lambi ngasi di mapung phana semjinduna chathok chasin tawbada nungaire loinana irang amasung makru thongsu athubada loishanana ba honari haiba wafam sing phongtokhe ngasi nungdang ama thengna aigi isa halaktrasu aigi puroiba halaktrasu office sakibadagi dukan da sakibadagi tolo phangba numida halaktrasu ngasi di tumba yanare ko mayam matam amadi aram de ko sigi sasan jine khoina mayam da piningba ai khoida aki khangba ngata da leramba sivai gari ama svai khamba ubada senarame sivai se khoi ngang na balakune se khoi kaurame Manipur se khoi gi lam khoi gi ipa ipu singna sahi lising ani makuta thangdang pair nga aglak pa dung boundary khoi gi lam khoi gi pokpham chida khoi se miki thi oina khoi michen oina lerame ba kari gi natai jaba leader leite badagi ne Amaramda Outer Manipur Parliamentary Constituency gi ngarang pangthokiba Lok Sabha mikhalda BJP na soidana mai pakani haibagi thajaba Chief Minister N Biren na phongdokhi loinana ngarang pangthokiba mikhal gi polling station khara da booth captured तौबगी थोकदोक थोकिबा मफम सिंगदा रिपोल तौननबा BJP की माइकैदगी इलेक्शन कमीशन दा खंगहनख्रे हाइरि वाफम सिंग असि BJP कोंथौजम मंडल न सिंदुना कोंथौजम अवांग लेकाय दा पांगथोकिबा BJP की नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा सरु यारदुना चीफ मिनिस्टर ना फोंगथोकिबने ngasi kaya nungaire mayam uramani
sorokta solana ama satpada policing guna sangsalga asonba ahandugi makut pairaga sorok lanthokpire sorokta gari khamaga paisa khaiba tawramaroi nasada paisa yawa mullaga lokhoga hatokpuru tawramaroi sigi sasanse masini ekhona yamna matam kaya adagi ngairaga lakpa अखोई चेंज अमा पोरन फोनरी याम कन्ना गैस से फ्री द फंगबा चेंग लुपा अहु मखाई की फंगबा नारक मतमदा लायेंग बदा स्वाई स्वाई पैसा तुमबदो लायेंग नबे पैसा से सरकार न पुथोकपिरबा मई से था मद लुपा लिसिंग अमा टैक्स रे मद लुपा कुन कुन दा हंदरबा मिंग चनब ngамददना टेक्स्ट बुक लाइब ngамददना भान की फी थीब ngамददना लैरंबा मयाम दो अखोई सरकार न फ्री द लाइक तमलबा अदु ओरगदी आइना बस थौरुबगी आइना मीगी द दुकान फंब यावरुबगी थामद लुपा लिसिंग कुन खत फंगबदो मदु सेविंग ओइना लैरने ngasi नाकलमरोम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न रुचिंग बीजेपी लेंगाक असि खुद कचिन ग मानदब पार्टी ने मियाम द वासखिब वाफम अमता ngakpa ngamdre haina hanagi chief minister ukram ibubina फोंदोखरे मयांग इम्फाल बेंगुन सलाम द पांगथोकिब कांग्रेस पार्टी की मिरेप ओइरिबा ओइनाम नबकिशोर गे पब्लिक मीटिंग द इबोबिना हाइखिबदा स्टेट असिद लेरिबा लेंगाक असिसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुमना मचिन थीबा लेंगाक ओइरे चौखत थौरांगे अनोब थबक अमता पाइखतप उद्री गो टू विलेज गो टू हिल हाइना स्कीम हौदोक्तुना लेकाय लेकाय द गैस सिलेंडर अमा अनि थंब नतना करम थबक तौरिबगे हंखि सीएलपी की लीडर सु ओइरिबा इबोबिना मखा तारदुना बीजेपी नबु लेंगाक पाइरबा मणिपुर द इरांग कया थोक्तुना लाखली मसिगी खुदम ओइना जुन 19 की इहौ थोक्तुना मेसिमिना यावखिबने मधुगी मथक्ता नरेंद्र मोदी की मतमदना नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चनहननब होनदुना लमदम सिगी फुरुप सिंह मुथतनबा होनरिबने हाइखि कांग्रेस गवर्नमेंट मतम दी सिलेंडर न रुपा सामरी पीबसी लोरे कांग्रेस न पोत तांहलेना होजिना कया पीबा मसी इंजन बगी वानते लांगबियो हाई इंजन बगी वानतेबा करीसु हाई के तुमिन दुम लैदेबा मयाम सेबा बीजेपी दा वोट पीदनाबा थागल लोरे जे अनौबा करंबा करी पुरा बगेबा आदा नरेंद्र मोदी जिना हाइजन बदो सिदेसु अदुम सब मानना तम्माबर खमदे ब्रेक मनी अदु इंडिया दा पुसलप तो नतना भारत वर्ष सिंगी इमुंग गदिंग दा जेरो अकाउंट हांगु जेरो अकाउंट अगेंस्ट लाख त्रामुंगा से संगन गनी है वसन मयाम दो अब फॉब फुल तौदे समना हारबदा द प्रेजेंट गवर्नमेंट फेल्स इन ऑल फ्रंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास तौरक्लबसु मणिपुर सोक्तनब क्लोज अमा हाफनगनी हाइना बीजेपी ना हाइरिबो वाफम असि मियाबो अपंग बसीबनी हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा आईएनसी की मिरेप ओइरिबा ओ नब किशोर ना हाइख्रे वाफम असि ngasi कोंगबा ओला ग्राउंड दा याई स्कूल थोंगजू खेत्रिगांव अमदी कैराव की ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मरी न पुन्ना सिंधना लोकसभा इलेक्शन असिग मरी लेनना पांगथोकिबा पब्लिक मीटिंग अमदा हाइखिबनी नबकिशोर न मखा ताना हाइखिबदा बीजेपी ना सीएबी पास तौरप मतमदा मणिपुर के तोगानबा क्लोज अमा हापकनी हाइबा वाफम असि यामना लाइबक थीबने इंडिया की लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन असिदा करिगुंबा एक्ट अमगी मणिपुर की ओइबा तोगानबा क्लोज अमा हापगी वाफम अमा फावबा यावदे हाइबसे मिपुम खुदिंगवांगना खंगलबा वाफमने अमरोमदा बीजेपी ने लुचिंगबा मणिपुर की लेंगाक असिना असेंबली द पास तौदुना थाकिबा मणिपुर पीपल्स बिलबु हौजिफावबा इंडिया की प्रेसिडेंट ना अयाबा पीदबा असिना हौजिक पालिबा बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगाक असि सेंटर की लुचिंगबा सिंगना लुमना लौदे हाइबा अदु मयेक सिंगना ताकले हाइके ngasi thauram adu ki manung chana बीजेपी लंगथबाल अमदी लमसांग मंडल दगी मियोय यांखै तरुक यावना मियोय हुमफुमरी कांग्रेस ट नौना चंगलकपदा सीएलपी लीडर ओ इबोबी अमदी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गायखांगमना तरामना ओखी सेंटर लेबा मणिपुर पीपल्स बिलो था करिए निपान हेजलमे सेंटर में जो कोई पार्टी का पार्टी स्टेट जो पार्टी खुदक का तुम्हें मनानी दा हत्ता हमदा एशियन पीए को यावदो हौजिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एशियन पीबी दे हरिबा मधुगी दुसु एशियन पीबी दवा करमाय तो प्रोटेक्शन तौबी गदो लोनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अइकोय मयाम का उनका खमन दियो अइकोय की खंजे दे अग्रेसो हजे दे बीजेपी की सरकार की लई आईएम सिंधुरा अपंग प्रजा अइकोय उनका खमन दियो आई लाई अपील दौदरी कांग्रेस पार्टी बु बेल de leiba political party ni amadi CPI na zero party ni haina hanagi ex union minister TH Chaubana karem nakre
Lok Sabha Mikhal Gamari Lena ngasi Moirang Ayang Lema Community Hall da pangthokiba Nongmagi oiba BJP Political Conference ra wafam asi phongdokibane. BJP Moirang Mandal na sindana pangthokiba thoramadda chawbana makhatana hai Lok Sabha Mikhal asida India gi oina BJP na chawna mai paktuna party asina luchingba lengak amuk hana laklagani. Thoramadda sarug yakiba Moirang asigi MLA P Sarat Chandrana lamdam asida aphabatang du leitaba phibam ama puraklibasi BJP lengak nani. Maramasina election asida tongan ba party kayana lana BJP bu hunduna ngangliba asidagi Jackson na laina na bawafam phongtoki. Congress hasi papa mama wariba Indira Gandhi na garbir hatao haibadi laira ba ko si laira ba lehen gum se no je Narendra Modi na tawi ba thabak se masiman law jeram adu kenawe makoi gi makhara palaiba Prime Minister Sinduna garbir hatao haraga laira ri mi oina haneba laira ko on brom jatraba laira ri mi ru thoko hatu di laira ko edra siom jakre oina Lakadoriba inner Mikhal asida BJP amadi Congress ti Kongol gumbani CPI gi mirep asisu party asi mod khibayana leibagi thadorakpani Manipur da ama leiriba asi natana CPI gi maru lounana bamisak leiselaktrabani haina NEIDP CWC gi Vice President number 1 Khoiren Thabana phongdokre Mikhal asida party asi gi mirep oiriba RK Anand gi Mikhal ga mari lenana tera sapam leirakta pangthokpa miyam gi mifam amada wafam sing asi thamkhibani Mana makha taraduna center na Manipur da yengliba media ngasibu singnaba ngamgadaba miyamgi kholaulawba ngamgadaba mihut thagat patangai phade lakadoriba election assistant asigi oinadi yamna maruiba mikhalni lamdam asi wabana khangin pham yorabani haibada haiman bathokloi chingtam tokhai tahalamliba asi congress nani BJP gi matam asidasu issue kaya ama thoglakli nongmadi soidana mai haurakhini haiki Congress ki matamda inakiba merger agreement ki wafam chahi kaya namsinduna thamle BJP na suma khoi ki matamda framework agreement puthoktuna Manipur mache tanana basilli framework agreement asinabu chanaraklabadi Manipur tumba tha ani pharoi haina mahangna phongdoki An IDP wave everybody will agree that is very much even if it is the first time it is going off very fast. Speaking of, it is becoming much more popular, and I wish we will be successful. Grievances, aspirations of the people of Manipur as well as the people of the northeastern states. All we have come to understand is they are very, very good in promising, but not fulfilling the promises. Citizenship Amendment Bill. Once this bill becomes a law, what we fear is the population in the northeast, especially in Manipur, will be swamped. So this is going to create a lot of problem in the state of Manipur as well as in the other states of northeast. So these are some of the reasons why we have always stated that the policy, the rule of the northeast, rule in the northeast by the national parties has threatened our survival and our existence. Muslim sing na lamdam asida khunda laita salakpa amadi cap ki matang da social media da viral ama thorakliba si BJP ga hiram amata da mari leina de haina BJP Manipur Pradesh ke minority morcha gi president MD Salam Khan na phongdorakli hiram asigi matang da ngasi numidang BJP gi office to pangto ki ba paumi singa unabada MD Salam Khan na makhata na hai BJP gi vote thugaina ba amadi kangluk masal gi marakta yengthina ba kanagumba kharana akhana ba thorang tawduna Thadokliba video asigi matangda mari lainaba singnasu mityeng changduna mara leiba sing logi oiba jairak bibiyo haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯣꯔꯆꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯑꯀꯟꯅꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯤडिया ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ W ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏ कांग्रेस पार्टी मखोइदा यावरंबा मियोइसिंगना मखोइदगी तोक्लबा मतुंगदा कांग्रेस पार्टी बु हुंदुना ngangliba wafam asi ngangpham thoi maramdi मखोइना थोलकपा मतमदा कांग्रेस पार्टी की असोइबा खुदिंगमक खांगबगिनी लोइनना इंडिया ना निंग तंबा फंगलिबा असि मखोइना तौबनी हाइना मना लौननबा होटनरिबा असि मतमदुगी मिचम मियामबु थवoi उसितबनी हाइखि कांग्रेस पार्टी यावरमगा थोखरगा अतोप दोलम यावरगा मखोइबु थीना चाहिए नते मसे कांग्रेस पार्टी असोइबा मयाम दो कांग्रेस यावरमबदि उबदुना मरम ओरकांदा कांग्रेस पार्टी ngasi लेखा तारैबा सीट निफु मरी का कारिबसे मसुंग असोइबा थोरम मयाम ने अखोइना खुदोमि थिना ताकपा मतमदा कांग्रेस ता लेहौरिबि सिनाउसिंगना मसे अखोइदा खुदोमि थिला ताकपदुदा मथ्वाइ नुंगाइतबनिना लौइ सोशल मीडिया की खुथांग सीएम बु लाना उहनबा हेंगांग एसीद मिरेप ओइखिबा कांग्रेस की थौमी पी सरतना होनरकपा लाइबक थीबनी हाइना हेंगांग डेवलपमेंट कमिटी HDC की माइकेदगी थमलखले हेंगांग द पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनबदा HDC की प्रेसिडेंट W जितेना ACS दा मियाम की मिफम अमता फावबा सिनबा ngamdaba सरत ngauchatnare haiba asi mahakna tawriba thawong sing asina mayek sengna takle लाकदौरिबा लोकसभा मिखलगा मरी लेनना AC असदा हाउस कैंपेन चननबा होनबदा CM अवाबा ओइरे IRB लौननबा मियामदगी सेल खोंगतली अमदी लम इंखोल कया लेप्सिली हाइना CM दा मराल सिरकबा HDC ना अवांगबा थाकता यानिंगदे हाइंगांग AC की मिहुट ओइजरबसु CM ओइखिबदगी मणिपुर मियामगी खनबदा CM बिरेन मसागी AC दा लाखिदबा कुइरे IRB लौबगी मतंगदसु सेल हाइरखिबा लेते अमसुंग लम इंखोल लेखिबगी वाफम अमता लेते लाकदोरिबा इनर मिखल असदा AC असगी वोटर सिंगी चादा मरफुद्रा दगी हेना BJP दा वोट पिननबा फिरेप लौरे AC असदा CM ना वोट खोंबा लाक्ट्रबसु मियामना BJP बु सपोर्ट तौरी हाइना फोंटोखि यामना मासी तसेंगना होजिक्सी कोइ ngauchatnare हेंगांगदा लेत्रबनी मा कोइ लाइफम पुनो हारिबा सांखुमगी जगासिदा लेदना मा इलेक्शन कैंपेन तौरी हेंगांगदा मागी मीटिंग तौबु ngamdri aduna maram ओरगा मासी ngauchatnadana याम लानना ngang mayam थेंगनरे अखोइ हेंगांग केंद्रदा लेरिबा मियाम खुदिमंगना ऑनरेबल CM बु नुंगसीदना माना तौजरिबा मयामगी दमक तौजरिबा से असि खंजरगा अखोइना अखोइ याम कन्ना मा हेंगांगदा लाकपा लाक्तबा केंद्र लाकपा थीदना कोइ BJP की कैंडिडेट ओइबिरिबा होई डॉक्टर RK रंजनदा हेंगांग केंद्र लेरिबा वोटर सिगी 90% की मथकदा कोई पीननबा होई होनरे मदुदी मयामगी अचेत फिरेप लेरे सिमा अदुना हाउस कैंपेन तौबा ऑनरेबल CM ना लाकोइ दरकार लेते अखोइ लाक्त्रगसु प्रजा मयाम खुदिमंगना सिदैसदा आई प्रजा कोई पार्टी की वफम थमदना डेवलपमेंट की बतांगदा खल्लगा कोई ऑनरेबल CM दा सपोर्ट मागी पार्टी दा सपोर्ट तौबा कोई लेगरे लोकसभा मिखलगा मरी लेनना इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम ने लोखटबा चेक्सिल थौरांग की मनुंग चन्नांगासी पौना बाजार की तोंगान मफम सिंगदा थीहुंबगी थबक चथखरे इम्फाल वेस्ट की SP ऑपरेशन अरिबम घना श्याम की मिटिंग मखादा ngasi ayuk pung 8:40 dagi 9 makhai fauba पौना बाजार की महावीर फार्मेसी दगी इबोहल साइकिल मस्जिद रोड तगिना कखलोंग BT रोड MPP ऑफिस ममांग अमदी पोलो ग्राउंड मपादा चथखिबा थीबहुंबा दुदा मफम अदुगी मियोई चमगा निफु निपान की वेरिफिकेशन चथखि मदुदा मसागे सक्ताक चे सुदब मियोय कुनमाथोय फागलबा मतुंग मखा ताबा वाहंग पावहंग चथनबा सिटी पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हारी तरातरेट सुबह लोकसभा की आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री मिखल गमरी लेनना इंडो म्यांमार ngमखैदा चंगटोक चंगसिन तौबदा अथिंगबा थमलंबा अदु लौथोखरे थासगी तांग मापनदगी थमखिबा अथिंगबा अदु ngarang मिखल लोइखिबगा ngasi ayuktagi komthokhi अथिंगबा लौथोकपा लोइनना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट हांगबदगी हानगुम लेबाग अनिगी मरक्ता ललोलिति की थबक हौबगा लोइनना लेबाग अनिगी मियोय सिंग चंगटोक चंगसिन तौखि म्यांमार की नामफालोंग कैथेलदा इंडिया की मियोय कया पोचै लेबा चंगनखि अमदी म्यांमार की मियोय कया सु मणिपुर लोमदा लाक्तुना पोचै योनखि मोरेदा पोचै लेबा लाक्पसिंगना ट्रैफिक जाम कया अमा थोखि
Nakalamromda lakliba tang tara maridagi tara teret fauba Myanmar gi water festival leibana Namphaalong market thong lolagani hairi. Matang size the break kamalawzage break ki matungda Manipur State Commission for Women na sindana numit nini chupna chathagadaba legal awareness program ngasi hogdok khibagi pau amadi Manipur amasung malungi tongan ba I pau sing puduna laksage Impact News pemityeng tadun laibyo. Mayam amukha na taram nokjari bulletin asigi makhataba pau miyam de pizari ing lisingamaga chanipan kuntramari da Burmada Cabo Valley pithokraba matungda oikiba Manipur ngamkhai gi pak chawba ngasidi square kilometer lising ama hena mangselakle Chandrakirti Maharaj ki matamdagi hauraga ningkha tamba Manipur ge aroiba ningthau oikiba Maharaj Buddha Chandra gi matam faubada laikiba Manipur gi pak chawba square mile Lising nipan ga chatruk yangkai asi lengdana lainanaba PIL ama tharagani haina Cabo Valley Memorial Charitable Trust ki advisor Dr. T.H. Suresh na phongtokre. Kesampata leba trust asigi loisingda pangthokpa paumi singa unabada Suresh na Cabo Valley pithokraba matungda oikiba square mile lising nipan ga chatruk yangkai asidagi Myanmar ga tainaba border pillar 45 tagi border pillar 99 fawagi mafam singda Manipur gi lam kaya Myanmar na loksankre. Indo-Burma Agreement 1965 ki matungda Myanmar amadi Manipur gi ngamkhai da khariba fencing sing chatnaba yaroi Indian Constitution ki Article 3 Clause C amasung Article 355 ki matungina ing lisingamaga chamapan humphu tareta chathakiba Rangoon Agreement asisu unconstitutional oi haina mahangna phongdokhi ngamkhai paring asigi matangda trust asina kupna thizilaba matungda ain gi mityengda mangkhiba Manipur gi lamsing amuhana hanjinna ba honaragani haina mahakna phongtokhi da kon ha jahari chi wo reply ani la hai government india gi minister of external affairs ki secretary dagi amana under secretary Myanmar haidi Burma ga mari le under secretary do sidi reply la hai ba moi na hai ji ko gi in short 1967 gi boundary commission ko yana gi ban asi matungina akoi ne pillar here and there to busi to bani akoi yana bu gi tung to bani akoi as per rule to bani sini in brief moi na hai ji akoi ne legal notice thar matung da mai no CPR ko reply du ne akoi ne noi de pije do ri ada akoi no ji final da to ri se sigi matang sida legal notice thare reply phangabani na PIL lama chatharani More police na Myanmar romdagi state asida pusilakpa lupa lakh kunga lising kuntra rongi senfam oigadaba WY tablet sing fare tablet adubu pusilakna ba hona khiba misak adu Myanmar romda Jensen khibadagi phabangam haudre hari More police ki SIT Pauminlun haukipna lujingba kangbu amana ayuk pung 13 makhai tarakpa matamda Indo Myanmar border da drug khara puthok pusin tawgadore haibagi pau phangbadagi drive chathaba hokhi Drive chatharingai aduda Myanmar romdagi plastic bag ama puraga lakpa nupa ama police personnel sing adu ubadagi bag adu langthoklamlaga Myanmar romda Jensen khibani hairi tungda bag adu hangdoktuna yenglubada plastic packet macha da WY tablet piece lising taraga chama humphu yauramki phagalaba potlam sing adugi matangda ain gi oiba khongthang lokhanaba More police station da FIR ama chankre Jingleba kothokpa amadi upambi sing pakthaknana yanthatuna sandan lambi oina chatharakpa asi Wildlife and Biodiversity Conservation Committee WBCC Manipurna yaningdaba phungtorakli WBCC ki members sing ngasi Thobal district ki Tentha Thambal Chingya amadi Ecopat ki akoiba sing amasung Wabugai gi Thambal Chingya amadi Lamyeng Chingi akoibagi fibam yengsinbagi khongchat ama pangtokhe Khongchat aduda WBCC Manipur gi Secretary General N Romesh na haikibada Tentha Thambal Chingya gi changphamdagi hauraga manung faubada chinglebak sing kothokhtuna amadi manungdagi nung sing lokthoktuna senjau paiba singna achoba sandan lambi ama oina chatharamba thingnakhi Khongchat asigi saruk ama oina Ecopat ki akoibada
makhatana drive chathabada patta electric current sizinaduna nga phabada sizinaba polamsing amadi uchek lang ahum phagat pangamle amadi lang sing aduda uchek chamarom su thuramkhi hairi amadi patta nga gi farm toriba singna uchek lang sizinaduna farm gi akoibada khazinba asi tawbiganu haina su apil torakli All Manipur Students Union na chahi khudingi pangthokpagum lakliba tang taratareta how ground da pangthokadoriba kuntramapan suba realization day makeup thokpu numitta lebak miyamna saruk yabiu haina paujelakli State asida ngasimang nupi amasung angang singi mathakta chathaba crime amasung miyot minaigi chang asi adukmak wangli haina Manipur State Commission for Women gi chairperson Professor Dr. Binotana Fongdorakli National Commission for Women New Delhi gi sponsor makhada Manipur State Commission for Women na sindunanga sidagi hauduna hayeng fawba numit nini chupna Imphal West District ki manung chana leiba Ramji Kabui Khul ki Kalumkai ground da pangthokiba Legal Awareness Program haudopagi thoramda chief guest ke warol piraduna Binotana makhatana hai Leba asida leiriba citizen khudingmang na masa masagi hak kanjanaba Indian Constitution na adugamba thawong sing adu thengnanaba chapchaba rule amasung act sing semduna thamli adubu rural area sing yauna mapungoina ST sing na khundaba ayamba area sing da masigi window case incident mayam asi matam khara asida yamna ka hena thokpa thengnari pumnama asi thengnanaba asigumba thoram asi pangthokpani Makhatana asigumba mafam kayada pangthoknaba sem sari haina mahangna makhatana haiki Singi area da amadi rural area da maru aina tongan ba different ethnic group na tari ba mafam sing sida hena miyeng changjin ba darkar oi nupi sing da maru aina nauna inkhalari ba nupi macha sing mauna ha sing aina pijaning ba pamda mama haiba taragadi bharat ke samvidana amadi Manipur Legislative Assembly na ek and rule maya mama nakhoi da tawpa crime gi damakta punishment pi na ba leraga su nupi oi ba haiba sidi akhoi khara khara isana isabu section binaba amadi samaj amadi logi wangmada Satpidana naba nigi miyeng da yaroidaba phanayamna law na rule na people leragasu samaj gi miyeng customary gi miyeng haibase masingak na satpiu National Health Mission gi Non-Communicable Disease Program gi makhada paikhatpa population based screening of non-communicable disease kamari leinana community health officer amadi ANM chamada IT tablet khusinakre State Health Society Manipur na Sindhana North AOC Daleba Hotel Imphal da pangthokiba thoram amada CHO amadi ANM Chamakunda Anisba Phase ki oina Health Services ki Director Dr. K. Razo amadi State Health Society Manipur gi Mission Director Dr. S. Manikantana IT tablet asi khutsinake Thoramaduga mari lena Dr. K. Razo na haikibada ngasi khutsina riba tablet asigi matingna health workers singna akoibada leiba miyam gi mapung phaba health record ama information technology gi matingna thambangam lagani loinana non communicable disease kaya gi darkar leba health care manak nakpa health center singda phanghanba ngamlagani Non-communicable disease ki akhanaba application amadi internet connection yauraba mobile tablet asina health workers singi thabakta hena khumang chausanba ngamlagani haibagi thazaba Dr. Razo na phongtoki Anba phase ki oina state asigi tongan ba district tarataruk ki CHO amadi ANM chamakunda tablet khutsinaki Population based screening of non-communicable disease program gi makhada asa amadi health workers singna yumthong khuding da chatuna chahi kontra gi mathakta leiba mipum khuding maki health data logani loinana data sing adu NCD app ta haplaga manak napa PHC singi concern doctor da yohangani amadi darkar leiba treatment taunanaba honagani hairi program asi state asigi district pumbada yohanaba Pandam Thamli Haiki. Screening, diagnosis, management, and the control of the non-communicable diseases like diabetes, hypertension, cancer, stroke, and chronic obstructive airway diseases like asthma. And care of the mental health, minor eye diseases, ENT diseases, oral health program. Totally, we have to take the preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative services. We have to apply this application, this step to this program. Firstly, for the recording of the NCD program, from today, step is for you. It is your property. So you have to take care, you have to maintain it properly.
Department of Commerce, Manipur University ki Association of Commerce Alumni ACA gi kunsuba anniversary amadi prize distribution ceremony ama ngasi pangthokre. Department of Commerce, Manipur University ki conference hall da pangthokiba thoramadda Manipur University ki administrator Jarnail Singh, Commerce Department ki head Professor Robita Sorokhaibam, ACA gi hanagi President Professor A Rajmani, Ultimate Art and Fitness World gi proprietor Angom Karna Yauna, miyoi kayana sarukyaki. Thoramaduga Mari Lenana Manipur University ki Administrator Jarnail Singh na Association of Commerce Alumni na Chahi Kaya Asada Commerce subject ki Mahiroi Singbo Pukning Thogatpa Luinana subject Asada Mahiroi Kaya ki interest Pokhana Bohana Riba Asima Yamna Tagat Ningai ni Haiki. Ngasigi Thoram Aduga Mari Lenana ACA na Sindana Pangtokiba State Level Accountancy Competition 2019 Manipur University na loba MCom BCom amadi COSEM na loba Class 12 examination da Commerce subject ki topper singda khudol tamduna ikai khumnaki. Some of you in the commerce department who have a good knowledge of accounting and commerce different aspects want to do startup, be determined, take risk. Someday you will be successful, and it is much better to do private business. I have found after so long service, in the government service you become lazy, you don't take initiative, somebody comes to you, you help, otherwise you do private your personal work. Whereas in the private business your eyes are mostly, you are active. Taking up a private job or a new startup demands courage, determination. People should not be scared of that, and they do succeed who have determination. Lambi gi khudong thiba amada soktuna Lady Bapongnapham Pause gi reporter Rajkumar Bulurasta Hengang United Clubs Organization gi General Secretary Tondang Nasel gi mateng pangkhre. Ahing nongthil thidana miyam gi thaujal tauriba paumi sing na ana ayek yaurakpada Hukogi Maikedigi Pangbaya Mateng Pankigani Haina Tondang na Fungtoki. Hauzik Sanabagi Pauda. Ahom Suba Sangai Trophy Veteran Football Championship the Sangai FC Thangmaiban Amadi Musa Chekon Ani Maipakre. RK Fortune Developers Private Limited Ki Santang Makada United Veteran Football Association Manipur na Sinduna Imphal gi Mapal Kangjebungda ngasi sanakiba Tarataruk Suba Likta Sangai FC Thangmaiban gi Sanaroi N Nandukumar na match sige kunmanga amadi nifumathoi suba minute singda Panjal ani Chanduna VSA Sorabu Panjal ani amada maithiba pibangamki. Match asida maithi horaba VSA Sora gi amata ngairaba Panjal aduna match ki kunmapan suba minute CH Otkoson Mate na Chanki. Jatharakliba football tournament asigi ngasi Khuman Lampak artificial turf ground da sanakiba Tarataret suba liktana Musa Cheko na CVFA Chazingbo Panjal ani amada maithiba pipangamki. Match asida maipakraba Musa Chekon gi Panjal ani aduna rochungna match ki taramari amadi Nifumathoi suba minute chankibaga loinana maithi horaba CVFA Chazinggi amata ngairaba Panjal aduna match ki nifumapan suba minute and Maimuna chanki. Tournament asida lamdam asigi team tarani panamadi mapalam gi team ani yauna punna team kunna sarukyari. Tha asigi tarahumdoi amadi taramari da tournament asigi match later roy tha asigi taramanga da makhataba league match ani sanaragani. Ahanba MCA under 16 boys Naurem Rasningthau Singh Memorial Trophy da Crow Khamnam Kaitel amasung Al Amin Lilong ani maipakre. Manipur Cricket Association gi meeting makada cricket tournament asigi ngasi Hainobok Cricket Ground da sanakiba ani suba likta toss ngamkiba Model Club Chingamakana match asigi apiba over kuntra yogdana over kunhumdoi ga ball yankhaida ball mangada wicket taramak turaga run chamaga yankhai lobangamki. Match asigi ani suba innings sanakiba Crow Khamnam Kaitilna over kunithoiga ball mangada wicket mari khak turaga run chamaga yankhai mathoi lauduna match asi wicket mangada mai pakpangamki. Match asi da Crow Khamnam Kaitil bowler and Oliverna wicket mari lauduna man of the match take. Nakalamaram the tournament asigi ngasi Langthabal public ground da sanakiba Om suba liktana toss ngamkiba Al Amin Lilongna Betting hana sanakiba match asigi apiva over kuntrada wicket mari turaga run chaniga mapan lobangamki.
Masigi paukumda match asigi oin ani suba inning sanakiba Oscar Pauna Kaitelna over Taraga ball anida wicket Taramak Turaga Supnage run kuntra taruk khak lauduna match asi run chamaga humudra humdoida yamna chauna mighty bananki. Match asida Al Amin Lilongi all rounder Azizna run Yankaimari Amadi wicket ani lauduna man of the match stake. Jatharakliba cricket tournament asigi hayeng hainobo cricket ground da sanagadaba Marisuba League ta PT CC Patsoi amadi YUC Kwakaitelga Langtawal Public Ground da sanagadaba mga Suba League tana TCMDC Thongju amasung Trau Kwakaitel anina lamba taunaragani. Arabda bulletin asigi headlines amuhana mayam da thamzari. Inner Lok Sabha Mikhalda Independent Mirep Oiriba Miyamna Kaiku Haina Khangnaba RK Somendrogi Mikhal Gamari Leinana Firal Chingkhatpagi Thoram Pangthokre. NEI DP Mirep RK Anand Gesu Firal Chingkhatpagi Thoram Pangthokre. National Political Party Singkaram Chauba Party Ngaktani Haina NEI DP CWC President Naringbam Samarjitna Phongthokre. Rashtriya Janahit Sangharsh Party RJSP की मिरेब संजम नंदेश्वर की खोयातों पोलेम लेकाय दले बयुमदा हिरम कुमार यावा पार्टी की मैनिफेस्टो फोंक्रे अमसो महाराज बुद्धचंद्र की मतम फाउबद लेखिबा मणिपुर की पाक चौबा स्क्वायर माइल लिसिंग निपान चाट्रुक यांखई असि लेंगदन लेननबा PIL अमथारगनी हाइना कबो वैली मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट हाइने